Igi čita komentare 13 sa Jan Chan odelom. Rekli su da nije moguće. Ali evo me. But here I am. Mislim, samo trenutak, mislim. I have it all, baby! Woo! Prvi komentar glasi: Igi čovječe, sjećam se kada sam prvi put gledao tvoj video kada si imao 205 subscribera i sada te gledam i iskreno uopće se nisi promenio. Jap, i dalje sam isti. Kokonaron Shaku, wow, super ime, tako originalno. Evolucija Igija, 2015. FNAF 4, 16. ARK, 17. Golfit, 18. GTA 5, 19. Rekao sam da ima to da uradim. Ja sam čovek od reči i ne žalim ni malo što sam ovo uradio. 2020. Igi skače kroz prozor i govori da je Napoleon. Sve je bolje i bolje. I ovo je tačno. I ovo je veoma moguće da je ovo tačno. Evo, Kosta konačno ima jedno jako bitno pitanje. Koliki je Milošev pipi? Very small pipi. Very small. Svi ostali youtuberi, vi ste carevi, najjači smo. Igi, vi ste kaktus. Mislim, šta ima loše tu? Kaktus je super. I ja bih bio ponosan da sam kaktus. Kaktus je najbolja biljka. Je li kaktus biljka? Kaktus je drvo. U redu, od sada je kaktus drvo. Vi ste drvo. Evo još jedan jako dobro konstruisan komentar. Lazar za Igi čita komentare. Da li si ikad razmišljao da se ubiješ tako što skočiš sa terase? Ne. Sa terase ne bi završilo posao. Igi 2014. Igi čita komentare. Ja nikad neću snimati Minecraft. Ja, istina. Igi 2019. Igi igra Minecraft. Ovo me podsjeća na onaj meme. U 2014. neću da igram Minecraft. 2019. Look at us. Hey, look at us. Look at us. Huh? Who would have thought? Not me. Igi, da li ćeš snimati Minecraft sa Cerom? Pa, snimao bih, ali Cera ima mali pipi. Ima mali pipi i od kada sam ga prankovao, u stvari digao sam u kuću jedan put u vazduh. Ili 2 puta. 3, 4, ne sjećam se tačno. Znam da sam ga jednom bacio u lavu i ovce sam mu ubio. Tako da Cer ima mali pipi i više ne smije stvarno da igra Minecraft. Zato je otvorio svoj server. Kažem vam, Cera jednako mali pipi. Oh my god, Igi pojede Golden Enchanted Apple i svi popizde, ali popizde samo oni što ne znaju da igraju Minecraft. Kao Igi! Tako je, u Minecraftu ja širim granice, postavljam nove horizonte. Ne želim da radim sve što svi drugi rade, želim da bude drugačije, novo. Dok svi majnuju dirt sa shovel, ja majnujem sa flex hoe. Zašto ne snimaš horror igrice? Znam da većina nas to želi vidjeti. Sve je postao pepeo i dim kada su djeca igrala sa plin. Ne, nemoj je smešno. To nije smešno. To nije smešno. To nije uopšte smešno. Inače, to nije smešno. Ok, znate šta, ako ovaj video bude se kupio 50.000 lajkova, snimit ću horror igricu sa facecamom. I znate jer sam čovjek od reči. Pitanje, koliko lajkova hoćeš da se prošetaš gradom u Jan Chan odelom? Ne, napravio sam jednom tu grešku i nikad više. Ali ako ovaj video budimo 200.000 lajkova, oh my god baby, ima da snimim vlog, ima da obučem ovo delo, ima da uzmem kameru, ima da snimim vlog. Od 10 minuta minimum. Jer svi znamo da nam je potrebno 10 minuta. 200.000 lajkova i stiže vlog u Jan Chan odelu. Ja sam čovjek od reči. I ima da zažalim za ovo. Ima da zažalim, znam sebe. Također u prošloj epizodi sam vam dao bio zadatak da za ovaj video mi date ideju kako da stavim naslov, neki clickbait naslov, nešto na što bi ljudi kliknuli. I oh my god, clickbait naslov, stigli smo do 1.000.000, skidam se go ili ko je zapravo Miloš, otkrivam sve. Očajno Kristina. Clickbait naslov, novi serijal Arka, to nije čak ni clickbait. Clickbait naslov, ugradio sam silikon i skinuo sam se go, oh my god, ovo je strašno. Mislio sam da ste kreativni po pitanju toga, da ukradem barem neke vaše ideje, kako da ukradem ovo. Clickbait, skinuo se go.
To čak nema ni da bude clickbait. Naslov, kupio sam Jančano delo, nije clickbait. Pa nije clickbait! Potreban mi je dobar clickbait. Ok, ima da vam pokažem na kraju kako se radi pravi clickbait. Za clickbait ja mislim da bi trebao napisati nova sezona Arka, a snimi Golfit. Ovo je prosto očajno. Mislio sam da možemo ovdje zajedno da radimo i da postignemo nešto zajedno kao grupa, kao zajednica. Ali ne, moram ponovo sve sam da uradim, a? Ima također jedna stvar o kojoj sam htio da pričam, pošto sada imam vašu pažnju. Mislim, pogledajte ovo. Rečima jednog veoma mudrog čovjeka. I'd freak myself, man. I'd do it. I'd freak myself. YouTube je uveo sad jedan novi zakon zbog FTC i ovog kopasa. Možda ste čuli, možda niste, ali ukratko, ako ste kanal koji snima za decu, nema da ima, to jest family friendly kanal, konkretno baš za decu, onda nema da imate reklami, vaš video neće da bude preporučen. A s druge strane YouTube, ako niste family friendly, psujete u klipove, pa da, nema ni tada imate reklame. Označio sam svoj kanal da je za odrasle i ako vas neko pita, imate 18 plus godina, ok? Ovo je sada kanal za odrasle. Ne takav kanal za odrasle, nego kanal za odrasle. Čovječe, kako god da kažeš, ono zvuči pogrešno, ali znate na što mislim. It's meme time! Ovo svi imamo, sem Iggy Playera koji je pojeo Golden Enchantovanu Apple i popio mleko. Ej, samo sam hteo da bude fair borba. Samo sam hteo da bude malo teže, jer ono je bilo previše lako, to je sve. Zato sam popio mleko dok sam pojeo Enchantovanu jabuku, jer sam totalno znao šta radim. Iz nekog razloga svi mi šalju ovu sliku, mislim, zašto mi šaljete? Kome bolje stoji? Ok, kako... Ok, potrebna mi je stvar reka. Come on, Scruffy, drži ga ovako i... Ok, sedi tu i ne pomeri se. Posle mora da edituješ video. Ko je bolje nosio, a? Ja ili ona? Case closed, baby. Case closed. Zašto je video stick fight 3D bio uklonjen sa kanala Iggy Player? Because that's what YouTube do. Rekli smo neke stvari, to jest ja sam rekao neke stvari koje nisam trebao da kažem više puta i ja. Family friendly. Iggy je nakon što izbaci 3 Minecraft videa za redom. All I have are monetizacije. Smešno je zato što je istina. Iggy traži posao. Iggy prilazi osobi. Hej, tražim posao. Sve sam spreman da uradim. Baš sve. Mislim. I don't like where this is going. Why not? Hej, dobro, dođi kod mene. Opa! Budi lepa. Ne mene. Budi lepa za puno lajkova, come on. Oni vole lepe kuce. Ti si... Ne znam šta si, ali budi lepa. Potrebni su nam puno lajkovi, come on. Uradi nešto smešno. Sad. Uopšte ne želiš da se rađeš, znaš? Iggyjevi gosti hotela 5%. Želim da izađem odavde, ovo meni nije potrebno i vidi sve se tresem. Ne želim ovo više da prihvatim, želim da izađem napolje. Blesavi gost, pa naravno da može da izađe kad god poželi iz hotela 5%. Nije kao da će nešto slučajno da mu se desi ako to uradi. Iggy izbacio novu igricu Stick Fight 3D ja i YouTube uklonio video zbog previše nono reči. Previše nono reči. Ali mi smo family friendly. Čekaj, stani, ne možemo više ni family friendly da budemo. Onda nismo family friendly. Ne možemo više ni edgy da budemo ili slično. To je tako fino od strane tebe, YouTube. Hvala, Iggy. Nema na čemu. You piece of shit. Pa huljice, be like. Put on Netflix. Play News. Da li želimo Play News ponovo? Da li Play News želi comeback? Htio sam da napravim Play News sa cijelom onom situacijom kako sam ja uradio stvar, a ona druga osoba nije uradila stvar, ali onda, kao što već rekoh, cijela ta situacija sa tom osobom je otišla u... I onda ne mogu više da komentarišem to. Oh my god, evo, kada te nastavnik pita jesi napisao sastav. No. I didn't do it. It was him. I don't know. YouTube, Iggy i family friendly šale. Ja ne znam više da li sam family friendly ili nisam family friendly, da li sam edgy ili nisam edgy, samo trenutak.
Ljudi ne shvataju koliko je teško igrati igricu ovih dana. Biti family friendly ili ne? To je glavno pitanje. Ali ono što je najbitnije je da vi imate 18 ili više godina. Kada pitamo Igija zašto mora toliko dugo da se mentalno priprema za video u Yan-chan odelu Igi. You wouldn't get it. All I have are negative thoughts. By the way, nisam gledao ovaj film Joker, recite mi da li je dobar, da li vredi da ga odgledam. Kad kreneš da igraš family friendly igricu, drugari, ne možemo više da budemo family friendly, u redu, ta opcija izbacujemo je. Family friendly, no. Ne možemo više i tu gubimo reklame. Family friendly igricu da bi mogao da koristi perverzne šale bez demonetizacije. Šta Igi uradi kada pronađe jabuku, pojede, zlatnu jabuku, daje zombi seljaku da ga izleči i enchantovanu jabuku popije mleko? Bullies! Vi svi se... Samo me bulujete ovde. Ja sam ovdje žrtva. Ok, drugari, imam jednu ozbiljnu stvar da vam kažem. Uskoro stižemo do 600.000 pretplatnika, što je bukvalno meni neverovatno. I htio sam za specijal da uradim live stream. Da li bi htjeli to? Tako da ako želite live stream, obavezno se pretplatite, što pre stignemo do 600.000 pretplatnika, to pre ima da bude specijal. I kao i uvek, ako vas neko pita imate 18 ili više godina, u redu, i ne zaboravite da lajkujete ovaj video. 50.000 i snimim sa facecam horror igricu, 200.000 snimim vlog napolju u Yan-chan odelu. Ako stignemo do 600.000 pretplatnika, ima da snimim live stream. Da li sam propustio još nešto? Mislim da niste, mislim da je to sve. Postao sam jedan od onih youtubera da mislio sam da ima duže da izdržim. Kliknite, moramo da nahranimo algoritam, želimo da nahranimo algoritam, naš sveti algoritam, sve zavisi od njega. Ovaj video je moja bebica. Obožavam ovaj video, tako samo kliknite, come on. Come on, klikni, znam da želiš da klikneš. Come on, neću nikome da kažem.